دیمەنێن ئێگژێن گەشتیارینە لە دهۆک کوپەڕەنژی بەرمایک و پیساتیا و تایبەت کەرەستێن پلاستیکی کارتێکردنەکە گەلێک زۆر سەرژینگەی هەیە و vêyekî بەشێک ji jîngeh dostên dihok dilgiran kirîne. Em rêka we jî rêka mîdyayê û sosyalê û hemî gavetiyên gazî xelkê xwe vê rewşenbîr bikein. Heke em xelkê xwe rewşenbîr nekein, her tokê kesek welatê xwe mala xwe bizanîtin. Çawa mala xwe paqij diketin, bêdin wasa aqarê xwe jî paqij dikin, paqij bête ragirtin ev sirûj siyasayê canê Kurdistan. Xwaziya xelkê ew e bizanin ku madê plastîkî maddekê jehrawiyê tê de dioksîn dibêjne. Ev dioksîne تفاعلت گل آخید کتن پلوخیاویش دست دتن جهراوید بتن اف آخه پشتی چند ساله کاولیتن ایدی چتش لناشین بتن خلق بلا بزاند او جه پلاستیکی تافته او جه واش ناف بر دا خازیامش حکمت اوه حکمت همه به پروژه ریسایکلینگ که کار بینن یعنی از خوی وک جینگه پاریزک من پروژه که هی اگر سازیک یان حکومت دعمان بکتن اف پلاستیک شینا بیتا هاوتن دی جاره کادی بتا سامانک بومه و دی زفرت دی دوباره بکارینی نوه و دی مفایجه ورگیرین جینگه هدا ڕێبەرێ ژینگەها دۆژیت بێژێت چەندین جارە ئەو جەهخاوێن کرینە لێ خەلک نەهاریکارت گەلوان ماترسیە پلاستیکی تایبەتی ئەم بەحسی جهێن گەشت و گۆزاریکەین جهێن سروشتیکەین gelek zîdet bî dema ew plastik ew min derwêrê û ku sedaha sala etmînit û naheliyet û nazivrit eve etmîn telwêrê bîte eger bû derçûna gelek keristên jehrawî ji vî plastikî û taybetî dema germit bîte plastîke eger bijîn hetav lê bidet yan agir berbîtê dest pê dike gelek keristên jehrawî ku gelek kartêkirina xwe ya rasta xwe heye li ser sexlemiya xelkê. هەبوونا گلێش و بەرمایکەل جێهێن گەشتیاری هەم دیمەنێک ناشرین و ناشارستانیە و هەمژی کارتێکردنی نارینی سەرساغلەمیان مرۆڤی هەیە و تایبەت کارەستێن پلاستیکی کولگۆرگوتنا شارەزایان ژینگەهەیە پلاستیکی کارتێکردنەک ڕاستەوخۆ سەر پیسبوونە ژینگەی هەیە و سەدان ساڵە ئەو کارتێکردنی نارێنیژی دمینن. شەوان خدر کوردسات نیوز دهۆک